Tuni Kuki News ve JOUSE na bon chavin lem na hivin Tuni 28 July 2025 ni achong gam sunga thil so ho za chom chom update hin bol ke no hitin mun chom choma hi tu lai hi ing vet na hi le gal na jing a hi lo la ama nam ngai lu a panla ji ham a hi lo la ama gam ngai lu a ki kap to na hi amuna umi ti zong hi I het so ke wa hi in masanga zong chu Ukraine le Russia zong na sata na ki daw hi in aban le Israel le Iran zong ahung ki daw ki nin Israel le hi chi Gaza ho zong hi tu ni chan ge ya hi boy a hi ven a hin la Gaza ho hi chi gal ho la a hi ivet na hi le Burma a zong hi sepeile Milong ho hita chu democracy deina ki phina Thailand la Cambodia jong ki boy kit na hi hita chu ani to banga hi akuma hi gal hi tam deu jing a hi na hin la hi chiwa gam tampi aboi la a jong hi ga veleuhen Thailand le Cambodia ki boy na a hi mi tampi ni le cha again theidan aha sat dan ho chu ivet na hi le vet zo hoi a hi poin a tui khat ki chu na a na sata tui sa jong ki chalo hi la ita chu chom lut jeng to bang ba hi ap adin mono mu a hi in lungsit om le jeng avin chule Gaza a ho jong hi ivet na hi le tu a hi a cha te ho hi a gungen to banga hi ni le cha ding talo ngita chu naw sen hon jong anu noi bo ani la anu la anoi tui nei lo hi ta chu gen theita khosa a gop kenga a thiding banga din muna gam taw hi ta a in alo lawa bu neo cha ki sa khosangen to bang a hi ben hi chu ho hi ivet na hi le ei ho gam sung hi I to banga boy jong le e ho hi minom sa hi na lai vi ti jong ki alang khana chu mu a hin la India in jong hi chi to banga agam sunga galpi ahung ding le ami pi ho set ding hi adei po in hi ja chu pan ala jingin phat ma sa jong chu kana sei jingin amasa a India in operation sindur ahin bol masangowa chu military exercise ana bolwa hichi acha ichaiwa chu Pakistan gamsung attack a bol a hi in chule tu a jong hi Pakistan bolder dunga hi military exercise kit na hin tu ni ki chai kit a hin tu ni ahung ki chaya chu army hon jong tu ni mama a chu nasata Jammu and Kashmir gamsunga hi operation anabol lovin a hi le hichi operation abol pau hi operation Mahadev ti a hi amin vova hichiwa hi operation nasata anabol combined force on CRPF a hi in aban le army ho a hi win hita chu Kigoma hi operation Mahadev hi amin vova hichiwa operation anabol na wa hi Indian army hon masanga Pahalgam attack ki bol na chu het de wa hi ni chi agam mun chu a hin hichiwa Pahalgam mun na chu nupa khat athawa khat ahing hoyo aji ahoywa apasal chu Muslim a hi lawai le hita chu akabli jengwa hi ti pa chu het so ke wa hichiwa ana kikum tilhen mastermind analam kaipa hichi thing noya analam kaipa jong chu tuni operation Mahadev abol na wa hi anakabli tawe ti chu mo a hi ni chi chung cha ngai he thiam ne devin neu cha detail devin bailam theipe na hin sei ki deu hung ki hel che deu chule ei ho gam sunga thil so ho jang hi neu cha ana sei ki no hitin hi chiwa hi ga veleu chun tuni parliament session na jong chu hi chi to bang ho hi ana sei wa hi in aban le terrorist ho hi chi Pahalgama attack ki bol na a lam kai pa chu tuni operation Mahadev abol na wa hi anakapli we ti a jong hi report mo a hi in hichi Indian army hon ama ho official
account khat a hin hi chiwa chong hi amount na sei na wa operation Mahadev update a hin bol na wa hi thing noi ho mi thum akikap li in hi chi thing noi ho to na sata akikap to na a hi pahalgama lam kai pa mastermind izakai hin gong to pa chu tu ni a hi chi thing noi thum ki thana la a hi ana zau tai ti a jong chu Indian Army hon jong ama ho official account na ko na hi het sa na ho jong a hin bol ve ti a hin hi chi hi het thei di wa chu tu a India ten operation Mahadev abol na wa akapli pau hi injawa lim iga kivet saw chu hi chi a leader pau hi in hi chi a leader pau hi masanga patna India te in jong hi chi operation sindur a hin bol THIL wa patna chu ama jong hi wanted na koiwa koi tabang hi chi athat a uma hi le lak som ni ki peding ai a hi lawai aman ahung uma a hing hi hen a thi hi jong le koi tabang ama hin mando a athat a uma hi le hi chi to bang hi ki peding ai ti a jong hi lakni anabol sawa hi in chule hi chi to bang ma a chu Pakistan hon hi chi chungchang thu anaza wa hi azat chom choma hi niel kal na ho ana nei win hi chi hi thing noi a hi po in TRF a hi ve ti a hi ti chu tu a freedom fighter ti ding ham a hi lawai la ama salang video a jong chu kana sei ta in TRF ki ti hol loi chana resistant force ti a jong chu anakimin vo a hi in hi chi to banga amin tha asa awangova chu amin lui pa chu laske taiba kiti holoi thingnoi group ho chu hi ben hi chi hi US in hi ta chu international thingnoya ahin phon do phana chu hi chiwa kilep theina dinga chu resistant force a hi kilep ki no ahin la hi chi jong hi tu chung ma a chu US in hi chi ho hi aki hi na po vi ti a chu thingnoi international thingnoya hi ana phon do pi kit a hi in tu a jong hi India in operation hi achil ha pi jing na lain operation Mahadev hi kichai di nai lo hi ahin la anima sapen ni a hi chito banga pahalgam attack ki bol na a thingnoi leader pa akitha hi Indian Army ho dinga jong I chan ham khana mason na khat hi tia jong ki India te in jong thu phon na ho anei win chule hi chi pa chung chang hi hoi ta hin khol wa hi le ama hi Pakistan ex commando Pakistan Army a kona ana haya hi ta chu hi chi thingno ya hi ana lut dan hi in ama hi Pakistan Army ex commando hi in elite unit elite tiding ham a hi lawai le I chi cho ho pronounce dan a hi in elite I ti du ham a ho thu a hi in he ta chu ama ho unit na hi anapanga a hin la hi chi Pakistan Army chu anadal ha hi chi thingno ya analut na India gam sunga attack ball na dinga hi leader anapang hi ti pa hi het theina diwa niau cha iga se wa hi in chule hi chi pa amin hi a hi le Sulaiman sa kiti a hin ama hi pahalgam ki attack na a mastermind ama hin izakai hi chi pahalgam attack na a hi ama plan dung juya chu attack anabol ai ti zong hi nge tu chung India ten news ahin so na ho a hi lo le journalist ho hinga ho limna ananei na ho wa chu hiti hin thu ana save ti pa chu niga het thiem na dewa tu ni a hi in se wa hi in tu ni Indian Army hon operation Mahadev abol now anima sapen ni a hi chitobang to gon ahin nei wa hi lo le chi to banga lot hin na ahin nei na chung wa jong hi Indian lam kai hon jong na sata Indian Army chunga hi kipa thu asai na ho a hi lo la pa cha na thu asai na ho jong tampi akimukin na hi tu hin e ho gam sunga asai lo han Manipur gam sunga jong hi combined force on Thinglang district ho a hi district choma hi hita chu amawin 5 district ativin 5 district sunga hi
Kangpo pi ahi in ahi lo le Churchanpur Phelzol Tengnopal Chandil tilang ho ahi ama ho hin operation anabol vin hi chi operation abol na wa hi thal jale som nga lenga anamando vin achang sang le zagup le som nga le ni to hin anamat thave ti ahin hi chiwa hi athalmat ho jong ahin vet sa vin atam zo pi wang hi single barrel to bang ahi in ahin la hi chi ho jong hi abula pa na ahin mat do ho cha vet sa ham ahi lo le thana tu ni si sia ahin mat do ham ti ho jong hi akichin chet wang hi aji povin hi jong le hi chi hi alang khana chu ige la hi le hi chi to banga I meet mo jing ham ti jong hi ki sei nom ahin la I het thei deu khat chu Indian Army hon jong ama ho ki hin so thei na ding mo achan thei lo na deu alanga hi aliap to hi mei te ho lang si manu hen lang hele I chan ham khan ai ho chunga complain ahin bol kit na deu ho jong hi kit ahi ja chu lui ho avet sa wa hi ta chu alhamon ham ti jong hi gel khana gel thei ahi in aji chu tu nai cha jong chu phai tol sunga hi thal izan ham khat anamat do wa hi tu a hi ho sunga jong hi chi to bang ahin mat do wa hi le abana hi ki balance tai ma hi a hi in hi chi hi po nat be se ding a hi po in ilam kai ho ven a het so ke wa hi in hi ze a chu koi ham khat a hi lo vai le a het thiam lo khian khat chun I mi mo ve hi ti e khat ti e ti a hi ke oi mo na thu tam pi in sei do kha ki deu a hi ze a chu ke oi mo lo na dewa I het thim na dewa hin seu a hi ti pa chu iga sei be a hi in chule lamlin tu le tu a FNCC hon ban a ball pau I lampi ho e kha pi na pau jong hi FNCC ho hin tu ni athu phon ho chu Mayday news impact news ti na a thu ahin sei na wa chu ivet na hele no main jong a sein pasalin jong a sein ahin la ama ho hin ben a ball pau hi Kuki CHATE lam hla na ama ho gam sunga I lam hla je wa lungkim lo ham ti hi a hi in a hi lo wa hi le ama ho gam sunga lampi I thun ho hi ei ho min ikisa ve a hi lo inam lam kai ho min akisa je a hi lung hang ham a hi lo le poppy plantation pa chale bol je a hi lung hang ham kiti a hin la tu ni a ho lim dan ho le a lung tup ho pa chu tu ni a chong ki phong do ta in hi chi pa thu sei na jong chu inangai so ke de wa hin koi ta bang mei te pau hello I mo wa hi le I het thim na diwa aman thu a hin sei do ikati na a chu tu ni chan ge ya FNCC in ben akiko na hi lampi akikha na hi ni som aling tain ahin la ni som sunga Indian government hi han Manipur government hi jong le tu ni chan ge ya I macha kampau a umpo in I macha reply a umpo in hi ja a chu phamo akisal hi jingi ti a jong hi a sei na ho chu in het so ke wa hi chi to bang chu a hi la ama ho hin Kuki CHATE eng bol na a ki phin hi lovin government a ko na hi I pi ham khat ngai chat ne ya ki phin hi ve ti pa chu kimu ai sum ade yo ham a hi lo le na benu la do vin lang sum hi zat kila ta ven ti pa hi a hin sei diu hi anga thim dan wa hi in la tu ni chan ge a hi e hon alam kai hoi ki ho pi win ama ho ben bol je a igen thei ha san ho jong iga sei po win aban le government in jong na sa lo ta hi ta cha koi ji a chu ama ho hin no mo asa na ama ho le ama ho no mo sa za chum hi la thu hin sein ho jong chu mo do ai ki ni ti pa chu het thim na divai ga sei be kin wa hi in ama hon indefinite ban ti a hi masanga lamlin a hi lo la highway ho aki bena hi chi highway ho aki kha ting le government in na ban no chu la do ta vin sum hi zat ki la vin nang ti a ana lep ji chu amoin anangai cha thim dan wa hi na hin la hi chi lamlin hi e ho Kuki CHATE mo a I lifeline no ti ding ham khat la khat in inter district
Kigot to na thei ti a iman thu a hi bovin khuti ta a government a dinga zong a boina lo nga Kigot to lo zong la boina di lo a hi na hin la ma ho ngai da na hi highway ta bi a hi an ngai da no hi sum du da na hi ben a hin la koiman ana asa pi lo pha na cho atumbe achombe lang khana hi ahung ki phin ki no ti pa chu het thim na divai ga se wa hi in chule hi chi lampi chung changa chong hi chi lekha chong hi ta san thei ta ham a hi lo le ta san thei lo ta ham ki sei thei lo a hi na hin la ki loi khom naw hi leng mei na ga katimai ki ti ho ama ho ki loi khom na ama hon thu pun a hin nei na pau hi munza chom choma jong chu in a sim ta deu ka ta sanin ama hon a sei na wa hi ta hi gen thei ha sat na hung ki pat na hi May 3 2023 a pat na akoi community hi jong le gen thei ki tho so ke a hi in hi ta hi khat la khat ki su lung hana a hi lo le ki eng bol phat a hi ta po in khat le khat hi ta chu kilung to ta na ki cheng khoma kangpu pi none a hi lo la hoi lai district hi zong le kilung to ta na ki cheng khom a hi in tu a hi communal ta thu sei phat a hi po in a hi theya hi le ilam kai ho thu sei ngai yo hi tin hi chiwa hi ki to ta pan ila de wa hi chiwa FNCC hon jong lam kai het pi na no ya na bol ham a hi lo wa hi le lam kai het pi lo wa na bol ham hi chi ho hi bol ngai a hi poi khat la khat kilung si ta ding a hi khat la khat pis ta ki howa hi ta chu a phading langa chon ding a hi ti a jong hi ana so a hi in a hin la hi chi jong hi ata ham ata lo ham ki hello a hi in aji chu government register nei lo aban le reference number so jong ji lo ho hi ta san thei ta bi se wang chu a hi poi ti pa chu niau cha hi chi lampi to ki saya thu a hin sei ji wa chu niau cha he theine diwa hin sei be kin wa hi in chule UKNA hon zan hi a chu su thin na a hin bol vin het sa na ti ding ham nga a hin bol vin hi chiwa ama hon a sei na wa chu a hi le masanga dei lo ta ama ho la ama ho ki ka a anaki that CKMA kiti ho loi chu ama ho hi aga ki ve in mi gup akimanin mi khat wang hin ama ho la a hi ki ha sel na anein mi nga dang ho wang hi CSO khutna ki pelut ta in a hin la ama ho sunga hi I to bang ki het hiel na uma I to bang ki no mo na aneiwa ki that to ham ti pa wang hi UKNA ki kum lo a hi ji in a ki hepu in hi ze a chu hi chi chung changa hi UKNA in comment ima kanei nom po vi ti a jong hi het sa na a hin bol vi ti chu iga het theini diwa in se wa hi in mi tampin hi chi lim hi social media ho a I post ki no win hi ta chu a thu ki chen lo a thu ki he chen lo a hi wa nga chu I sei ngam lo ham la ki he po in a hung ki ta do ai na hi le mi tampi ana ki lung dong gam a hi tain a hi la wai le UKNA hon hi ta chu panala wa thau ham ti ho chan ge ya a ja sei jong hi ina ji wen hi ze a chu thu hi het che la wai le mo sei lo ding a hi in tu a hi UKNA hon ki chen ta a hin hil chin win hi chi chung chang thu a hi I macha ke hon ka he po vi a hi wangin a thal ho wang chu kan lawin a mi zong ka manuvin hi chi mi nga ho chu khat wang hi ke hola ki ha sel na ne in ki zaw sa in khat wang nga ho wang hi CSO khutna na ki pido tai ti a chu ama hon thu pon a hin nei ve ti chu ni mu theine diwa in se wa hin aban ki na hi thingkang phai chungchang ga sei lewan thingkang phai hi aphat chenga accident na tampen a hi lawai le mi thi gari neu hian gari lin hi zong le a ki thi na tampen khat a hi za a chu a lampi zong hi a hoin mi tampi hi e ho sunga hi masanga panana ki sei ta in THIL ho hi ane ho bo ingo jiwin zudon ho bo ingo win a bul langa a root cause ahung ki patna hi chepa hi ivepo win hi je a chu zan ting le
amu nop deu hi ji dan a hi in hi chewa hi zu kham sawa anatam ji a gari accident jong anatama mi tampi adi se na hi chi thingkang phailam pi a hi to sit an to jing ji wa chu pastor ho lam kai na a hi lampi ho jong hi chi to bang wang sit na ho to ki ta lo ding le a hlom jep theina ding le hi chi lampi hi phat thei bo theina dinga chu tawna ananeve ti jong chu mo ai ki na hi abana chu Sanapati District Student Association kiti ho kiloi khom na ho hin tu a hi agam sungova hi census tha la ding a hi lawaile hi chiwa non local ho hi head do na dinga hi identity card la a nita chu register tha bol na ding to gon ho ani ve ti ho jong hi mu a hin alang khana hi event na hi le e ho agal nei te a hi lo le separate administration ka deive ti a ki phin ho sanga hi ama ho zo hin pan a hala zo jiwin hi che ho hi event na hi le alang khat na hi eng sit rong omjin tu le tu a hi e ho hi separate administration del hi wen administration hi ki tup zam han lang ei ho zo hin koi iu muham a hi lo le gam sungwa koi chengam gam pa mi izat oma mi gam sungwa hi che ho zo hi ei hon ke bol kilom zep a hin la tu a hi ei ho sang a jong he ama ho Kigot na hi anasadi isenin agam sungwa hi gam pa mi izat umam a hi lo le agam nei mi izat hi hum ti ho he do na dinga hi to gon anei ta ve ti ho jong hi mu a hin a hi the ai le e hon jong hi chi to bang hi bol leo hen wang I gam sungu hi given bit theme de wa hi in hi chi to bang I bol do lo wa census a za chom choma a hin bol kha wa hi le chun I boy de wa hi in tu a ama hon pan ala na ho hi kizil nan ne hi tin e hon jong I gam sungu wa hi ama ho izat cheng wa a hi lo le Kuki CHATE izat chengam a hi lo le nan Kuki izat ham I gam kai sungwa ti hi e ho dinga jong hi het poimo mama a hi tai ti pa chu iga sai theu hin tin hi chan chu tu ni a THIL so za chom ho update hin bol theina ho le ihung ki hil che theina ho hi chan chu hin tin tu ni Kuki news ve JOUSE na chung che win ka ki pai na bon cha win pathinin phat theina bo jing taw hen